بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بركات رمضان مهوجة فرصة مديه أو منا واقعي بجن دائرو حادثات أو ترين ميتوجة حادثة كي بركات رمضان ما غلفا وحادثة هذا بدرو هنغرا ماجي حادثة جوا كيت قرآن الله سبحانه وتعالى حادثة جواها كا إتقطكم بيان كربا فوا قرآن فاها كربا فوا ماتيوري حادثة جواها حقا باطلا وكي كوري باطل گمچا حقا نصر دیونو دوهوگے ماتیوری حادثہ گوا می حادثہ ہنگا فونی میلادی تاریخن 13 مارچ ہستے ایک سویوک میلادی سنتن 13 مارچ 17 مارچ ہستے ایک سویوک میں حادثہ ہنگا فوا کمک تاریخ علم ورم بداڑو ای ہجرائن دیوان آہروگے رمضان مہوگے ستاروی حکردو ہوگے ہندونوگے وگت می ہنگورا میں آگے صوبتو تیریگا آگو میں تنگل کوریہ جہیلا پیا ہجرہ کے حادثہ گواہ کاغل میتانگ فاہ کلا فوانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا اسلام دین الدعوت دبا اسلام و بے پھلوں مدینہ ہجرہ بڑا کہ مدینہ کے اسلامی دولت قائم ندیر مٹکا مکہ کا اہلورین قرمندیہ مسک کے ناکامیاب ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہجر قربا مدینہ ہجر قربا مدینہ کے اسلامی دولت قائم ہوئی حساب فیشگیں مکہ کے مشرکوں کے اماز کبھی وشنو کبھی دمس لفتو کو ایک اسلامی دولت اللہ کلوے نے گدک اے دولت کے قائد قتل کلا اے دولت لفت کو ابا اے دولت نتالوے نے مگک میکمٹکا امی ہوں گے مالی تیاری تا ادی عسکری گوتن بارتا گدکو اسلامی دولتا قربتی لومگے وشتمگا اے بائمی ہن تیارو مندی اے گوتن تاریخ کا ذکر کری فاوے مکہ گاہل ورین شام کرے می فونوے غافلہ کی می غافلہ لبے وریہا مدلے مسلم نہ غرام کرمٹکا خاص کفا و قافلہ ادی ایک ایتورن اسلام مکہ نکمگن مدینہ ہجر دیئی ایمی ہوں کے مدلا ایمی ہوں کے گیدورا ایمی ہوں ملکوا ہریہا اچھک دوکلو مفوق مکہ گاہل ورین اے مداتا بینو کور مندنی ایمی ہوں ویفار کور مندنی مسلم دوکو فاتیہ مدل مسلم انیا کو مسلموں کے حق تک نگڑا گنے ایک ایتورن مسلموں کے ذاتی مدا එමිහුන් අමිල්ලේ මුදාකමුග හදා එතකෙදි ෆේරි එදෙගෙච්චන් එමිහුන් ගදවේ ඒ මුදලුග එමිහුන් වේපාරිකුන් ඒ මුදා ඉතුරුකො මුස්ලිමුන්නා ගොරාමය ඒ මුදා උෆෙද්දුමුගේ විෂ්ණුන් මේ වේපාරීගේ විෂ්ණුමුගේ තිරේග අමියොත් නිගොතුන් වේපාරේ කාෆිලායි මේ නිකුන්නනි ශාම් කරය වේපාරිකමු දියුමට්ටක් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේග ෆානා ಎಂಗೆವಿ ಮೇ ಕಾಫಿಲಾಗೆ ಖಬರ್ ಮೇ ಗಾಫಿಲಾಯ ಹುಷೋಳಿ ಗತುಮ ಎಕಲೇಗ ಫಾಣೋ ನಿಕ್ಕೋಡಾ ಗತುಮ ಅಸ್ಸಾಬೆ ಕೊನೆ ಎವಗುತುಗ ಹಾದಿರು ತಿಬ್ಬೈ ಬೇಕರುನ್ನ ಅಮೂರ್ ಕುರಬಿ ಎಂಗೆವಿ ಎಮಿಮ ಮೇ ಹಂಗುರಾಮೆಗ ಅಸ್ಲು ಹಗೀಗತುಗ ಹಂಗುರಾಮೆಕ ನು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಿಕ್ಮ ವಡಾಗತಿ ಎಕಲೇಗ ಫಾ ನಿಕ್ಮ ವಡಾಗತಿ ಅಬೂ ಸುಫಿಯಾನ್ ಗೆ ಕಿಯಾದತುಗ ಶಾಮ್ ಕರೆ ಮೇ ದತುರ್ ಕುರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಾಫಿಲಾಗ
muda ekale faano ganima kurew mattak ehna me sallallahu subhanahu wa ta'ala ge niyafulu wani egotagannu ekalaanga niyafulu wani duniyage insanun jabbarukamuga aniyawirikamuga tibi halatuge emihun hives nukurafada natijayen Allah subhanahu wa ta'ala eba mehuna dekkew baduraki madina ya satega 50 kilometer ge dur hisabe gawa sarhadde lobedi zeteri akhunna uhtun me hadisa gawa kalgon men dakkalumuge kuriga me hadisa ki vegento qur'anuge eha muhimmakum debwa fanedi ki vegento algon menna me hadisa eha muhimmuan me hadisa muhimwa saubaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam me hadisa ge matiwarikamge wahaka bayan korbe hadisa ki war bodu mativeri tarikhi hadisa gotuga zikr korba pau rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurafni la allah ittala ala ahli badr faqala if'alu ma shi'tum faqad ghafartu lakum hadis kurbani allah subhanahu wa ta'ala badru hanguramaga baverivi bekalunge macce ekalange ballawa wodigen ekalange engeviye tibamehum beenun kame kurashe faqad ghafartu lakum timandas kalange tibamunge faafata wani fussawa debwa badruga baveri sahabinge faafa man allah wani fussawa debwa jabir gufanuge farahtu riwayatin asawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi lan yadkhul an-nar rajulan لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية بدر هنگرامك باوري بيكلكو صحابيك نوتا حديبية باوري ابسميه كما هلا نركيك نونا ادي انسانوge ithuru malaikatunge teregaves ni hadisa wani mam matwari hadisa ekamga zikr korif sahih bukhari ga waridun asave jibril alayhi salam nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagen ariha wadagen vidaluwiye ma ta'udduna ahla badrin fiikum tebamin terega badur hanguramaga ahulwarin de ebekaruna ameduga dekeni kon darajega kom makanatigga ei komfada matveri bay gotugato baduruga ahulwarin namedu dekeni nabiya sallallahu alaihi wasallam jibril gufaanumi vidaluwani ekade gufaanu hadis kurabani min afdalil muslimin muslimunge terega tibi emme ma mativeri bekalunge terega badru gahulwerin algomen terega paaho kuren qal jibril fan vidalwani wa kadhalika man shahida badran min al malaika ama egota malaikatunge terega ves paaho kurweni badru hanguramaga baari wadage malaikatunaki e malaikatunge tereves emme ma mativeri bekalungam embima me hadisa Allah subhanahu wa ta'ala mani waram matveri makanate qadare debwaf ei haggu gahulena nasru Allah subhanahu wa ta'ala debidus hame ya ekuga lobedi izzeteri akhonna mi hadisa muhimmoni mi hadisa ki muslimun nang emme boda beenum befawa halatuga emme dati halatuga islami risalatuga emme kuri koluga e risalatan hedakon e risalata qurban wa emme muhim wagutuga veifaye matveri qurbani kamgawat islam deen edina meduga wani kinekkame madina ge qaim kon islami dawle e dawlata wani den kon gotetto e dawle lafatuga halaku edani to e dawlen islami e dawle duniye barugada qur'ane to eya meduga suwalutake ufedifati bi dandiwalegga bayge mudala bayge jaanun qurban begen islam deen ei marumennek islam deen ei balikashumennek islam deen ei barto mach nasru hodane deen ekkan sabit koddin hangurame ki badruge hanguram itu quran allah subhanahu wa taala al hadid ge dihwanat wahi qurafani la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatal makkah fatah kurawumge kurin hanguram allah mawga hedako hangurama kurimihun waqatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu emihun hamama ennuane makka fata kurum ga hadisa ge kurin allah mawga hedako
ekalaag mawgo hanguramuko jihaaduge qurban din mihunna makka fatahu maffahuga den islam dina heda kuri mihunna edina ekkola hanguram kuri mihunna emihun hamahame nuwane wa kullam wa'ada Allahu al-husna ma Allahu ani huriya faratakabbas yo dharmaya sawab imbar kurabbe fatahage kurin e hanguram kuri mihun kamuga wiinames adi fatahage fahun hanguram kuri mihun kamuga wiinames men Allah emihun nahiyo dharma kanalubwa fevani ennames emihun hamahame nuwane men Allah angwapan wallahu bima ta'maluna khabir Allah subhanahu wa ta'ala tebe emihun qura kanta molad denodigen baras kalan embima e islam deena emme bodak haajatteri wagutuga islam deenuge masir deenuge mustaqbala meduga mistakun suwalu faddavati maqamuge wagutuga devunu nasrek badru hanguramage devunu mate nasraki adi hanguramage kurevunu hedek badru hanguramage bawre muslimunge adaki gagandaka tinsateka tera nuwata saada nuwata satarakamuga ves tariu fettoga naqulwegen asave kafarunge lashkaruga adaki tersteka nikuim mehun adaki giterem bayem mehun emuri diyakamuga tariu fettoga zikur kureipa ehme gagandaka tinsatege mehun emuri diyakamuga tariu fettoga zikur kureipa ehme inhas mehunna tinsatege mehunna baddalu kuri angurame baduruge angurame hameyak lobati izzeteri akhunna baduruge mi hadisa muhim wone duniyage insanun hisab jaha ule hatiyaro gotun warugada kola adado gotun gina kola maddi mizanu ekol kolun jahali hadisai baduruge hadisai mihun emihunge ara bara nufuza nemihunge verikama emihunge hatiyara emihunge adaduge bodukamu e adadu koda mihunge macca hatiyara madu mihunge macca nasuru hodane kamak zamanun sure maddiyetuge mihun jaha olunu hisabu rangalunu kan sabit koddin angurame baduruge angurame mizan ekkon ekolokolun je angurame me Allah subhanahu wa taala iradu kurbi huriya bare milkode gambani ekalange ekkan adade hatiyaren ekalange muhim nunka mistakonna bayan koddevu emwegin badru angurame Allah subhanahu wa taala malaikatun fonwa fesengai waman nasru illa min indillah nasraki man Allah hadratu menwi anne chenune wama ja'alahu Allah illa bushra lakum aytiyabamihun nahuri ufawarikamuge khabarikamuge menwi e malaikatun fonwa Allah nulabwe en names nasraki hama ekani rabbu jalla jalalu subhanahu wa ta'ala ge appuluga wakameki islamunge deena e deenuge mihunge baamadukama aykus e deenuge ahulwerin e deenabwa izzetterikama e deenuga e ahulwerin e deena meduga wa sharafa e deena medu emihun evle uluma e deenuge nabiyya emedu ebekalun hippuluga wa loibba emihun e nabiyya sallallahu alaihi wasallam attaka qurban qura mudala emihunge jaana mihuriha kamaka ekuga makkaga mushrikun kafirun bunamun dei gharraha ulai dinuhum emihunaki emihunge deena meduga bodave deena medu fakhru refati bebeke emihunaka nenge emihun baamodukamga waurus emihun baliwegin hinga daanakam emihunnan e he qura hedaya takechki gellum vedana echkam emihunge islam deena hedi ehonna foriya joshuwani emihun moyekoffe duniyege hisab kitab emihun nudane duniyege baruge mizam emihun nudane emihunge deena medu emihun ufedifawa fakhura deena medu sharafu ani emihun keiveri kurwabe kiya emihunna malama ko fursarakum ulunu islam deena meduga e muslimunge meduga oi izzata sharafa karamata attaka washagen huriha maddi baruteken e deena dekola raawumundi hinduga wes Allah subhanahu wa taala mi ilahi aduluge mizan Allah subhanahu wa taala kashor kurwa bayan kurabani kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah Allah subhanahu wa taala iznafula ekuga baamadu kita jama'en he wani babo eta jamaatege macha nasru hoda wallahu ma as-sabirin Allah subhanahu wa taala wodigem wani ketterin ekuge adi e muslimunge maaddi gotun emihunge nikameti halu mang Allah bayan kurwa ali imran suratuge satege 23 sanatu wahi kurafoni walaqad nasarakum Allah bi badrin wa antum adilla tebamihun nikameti fa baykum gawanikon mang Allah tebamihun macha tebamihun nasru devviye fattaqullaha la'allakum tashkurun tebamihun Allah subhanahu wa ta'ala taqwa riwashe
يبامي هم شكر كرمتك لبدي زتري أخونا هم بما مي دنيا بيموجة مادي ميزان يقول كلن جسوالا الله سبحانه وتعالى كلام ولينا الصالح نكلام دين النصر دفع نكان ثابت كودين حادثة بدر के حادثة हमें यहाँ एकोगा बदर का हादिसा का हंगोरा में का मुंदिये दुनिया के मीज़ानों शैताना लश्करों के कमांडर का उरे उम्मतों के फिराउन अबू जहल के क़ियादतों का इक्कोलन लश्करों जवाब फो इंगिरुगा अनेक्कोलन लश्करों के कायद का हुन्नवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए लश्करों के हुरिया का में सीधा बलहट्टो मुंगिंदवी रब्बु जल्ल जलालुहु सुब्हानहु व तआला मलाइकतों के फौज तक यहाँ गोरा में फैबा वड़ा करना मुंदिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम के फोटो के आयत तक ए हादिसा तक आ बेगो तुम बावाला मुंदिए अहम बिमा बातिलों के इम्मे इस फराक कम गावा सीधा शैतान हंगुरा में के मैदानों का इंसान के सूरा का ऐस हंगुरा में फोरिदी बारूदी मुड़ी हंगुरा में के लश्कर इक्को पूरी गंद मुंदिए सीधा इबिलिस इम्मे फुर्ते मधुम फेरिगम बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का निरलुनु हादिसा फेरिगम बस एकले एक फाट इशारत फेशुन हिसाब फेरिगम बस मुड़ी रेवुं इक्कोलुगा इंग मुंदिए फराते की एना कि कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी हादिसा के वाहक बयान करवा फे वइज़य्यन लहुम अश-शैतानु अअमालहुम शैतान एबामुन अमलतन एबामुन ज़ीनतिर कोद्दिन हिदुगा वक़ाल ला गालिब लकुम अल-यौम मिन अन्नास ए रबुन्ये मियदु कलेमेग मच्चक गदवाने एब्बस फराते नोन्नाने कलेमेग अतुगा लश्करा हथियारा मुदला अंगुरामग फहुलवानुग बतिब्बे कलेमेग अददु गिने एमिहुन्नकी निकमति बयके मियदु कलेमेग मच्च गदवाने हम एब्बस लश्करे नोन्नाने व इन्नी जारुल लकुम तिमम मिहुरी कलेमेग एहितिरे गतुगा अंगुरामग मैदानुगे शैतान एमिहुन्न बोडाकमा किबरुवरिकन दक्का एबा मिहुन्न एबा मिहु नुबे अमलतोग मच्च ए अमलत ज़ीनतिरे कोद्दी मैदानुगा मुली मैदान एक्को बलहब्टम दियई एना एहन्नमस फलम्मा तराअतिल फिअतानि नकस अला अक़िबैहि वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम अंगुरामग मैदान फेशिगेन गुस मलाइकतुंग जमाअतन उडुम फैबातन शैतानाय फेनिज्जे एहिंदुगा एना इंगिज्ज अंगुराम कुरवनी सीधा रब्बु जल्ल जलालु सुब्हानहु व तआला अल्लाह सुब्हानहु व तआला ग वलियुन्ना के कलांगिया का अंगुराम कुरवनी मी मैदानुगेने साबित नुवेनकम एहिंदुगा एना हशिफुलाला एंबुरी दुव्वागेन एना बुणमुंदिये इन्नी बरीउम मिनकुम इमन कलेमेन किबाम बरियवमे इन्नी अरा माला तराउन कलेमेन नुफन्न कितम्मे कमे तिमन्नेंग बफने एमिहुन्ना का नुफने मलाइकतुम फैबातिये एहन्नमस इबिलीह फेने मलाइकतुम जमाअत ए मैदान फैवमुंदा मंजर इत गुनेकुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला मलाइकतुम फोनुवा मंजर एने फेनु हिंदुगा एना अशिफुलाला दुव्वागेन इन्नी अखाफुल्लाह एना बुननी अहरें अल्लाह बिरुगने वल्लाहु शदीदुल इक़ाब अल्लाह सुब्हानहु व तआला इक़ाब दबुमुगा गदफदवंतरस कलांगे नेने कशोर वज्जे मी मैदा मियदु फतहवानक मी मैदा मियदु कामयाब हग्गुगा अहुलुवरिन कुरानक मीकी समासायनुक ए उडु मददु अन्नम फेशी बिमुगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरामागे क़ियादत बदाटम गेंदे एहिंदुगा अबू जहल बुणमंदी सुराक़त इब्न मालिक किया मिहि के सूरागा मीना अस मिहुरी अबू जहल मी मंजर फ्रनीमा एन बुनी कलेमें सुराक़त इब्न मालिक कलेमें निकमति कुल्लियस कलेमें फहरग्गा वस दिरनुवाशे औरम मिहुरी हंगुरामागे मैदानुगा हंगुराम को कुरिमतिलाशे मोहम्मद गुफाना एकलेगफानुगे लश्कर अम्मियदु अंगन जेहेने लाते उज़्ज़ा गंदी एने बुनी अंगन जेहेने एबा मिहुं एकुरी नुबाकन तत्तोगे नुबाका एमिहुं गा आली इलाहुं तंग एई तागुन नुजे एच्चिक्कम गा हदा एमिहुं गे कौमं एमिहुं एगेना नुबाकमा फितुनया फसादागे असरु एमिहुं गे लोलुम्मे देकिफे दान जेहेनी एमिहुं गतुले नूने हमेकेन कुरंवी एमिहुं बन्नाशे एमिहुं अस्साशे एमिहुं कुर नुबाकंकम गे रह फिसा रंगला मेर दक्का फनुनी तिमन्न मी मैदानुम फिला नुदान में किया लातया उज़्ज़ा गंदी एनगे बोडाकमा किबुरुरिकम इतनुगा एना दक्का मुंदिया अनिक्कोलुं हंगुरामागे लश्कर गुआक अल्लाह बयान कुरावनी युही रब्बुका इलल मलाइकति कलेग फान वे रस्कलांगे
malaikatun wahi kur vihinde anni ma'akum timan ilahu makashorum wodigemani tie bekawna ekugai fasabbitul ladina amanu imami mistakunna sabit kon debba emihunna ekko anguram kurawashe saulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba fa kafuru mistakunge hittaw etere timan raskalange biru ekam waddawa hurime fadribu fawqa al a'naqi fa ibamihunge kandura tawga tibamihun kanditakun tala emihun gatulu kurashe wadribu minhum kull banan adimihun ingilitaw kolotaka danden burikurashe qur'an ga man allah malaikatun ebi amurfulo ei kivegento dalika bi annahum shaqqu allah wa rasulahu ehni ebamihum mani allah ilahu rasula dekola gorame alanu kofe wa man yushaqiqir rasula wa man yushaqiqil allah wa rasulahu fa inna allah shadidul iqab am kashurun allah ilahu rasulaya magu dukolla ekeherwegen fikam gawanama fa inna allah shadidul iqab fa hum kashurun ekalange azab deumga uquba deumga gadafa dawdigen baraskalan abu jahulu muslimunnan ahuwa dakka muslimunnan azab dakkan ena dakka bahanayaki aharmenge deena aharmenge saqafata aharmenge mujtama emihunge wakive gatumuge uquba emihunna dakkan ena ekkoluga forinaga furiruga man allah angawani emihunna uquba dakka azab dakka emihun gatulu kurashe emihun allah ilahu rasulaga magudu kollit ilahunge mage nun jahili zamanuge mage nun allah ilahu rasulaga magu khiyar kuranje lobadi zitri akhunna uqtum nabiy sallallahu alaihi wasallam mi gafila kurmat kumattaka nikmodagen khabaru abu sufyan li badagen kale fana islam bade nugannawa abu sufyan ge khabar li badagen daturu hen gotaka badalu kurba laskaru e gafila nabiy asma addarun salama vech adi ekelek fan laskaragen mi gafila kurmatla nikmadagen khabar abu sufyan libigen makkaga mushrikunna wagudun miyako fonove laskara murakkala kurmati vejje miyum fonowas isabum ferigen mi laskar hima kurmattaka makkaga huriha mihun kala gotaka makkaga hangurama kura emmen kala gotaka novitaka miyaka nodeven huriya menaka badalugas mihun fonowa makkaga bodunga tere mi hangurama nunikme huri abu lahab ekani enaka badaluga mihak fono makkaga muli makkaga meganda dande hangurama ge nik wakisabaka nikin tanu abu sufyan nakkas khabar me fonwani gafila salame vejje ehma alun hangurama kaumuge visnumedden gengulak nat emburi das ehma hangurama kuranje saw me arnet laskaru nabiy sallallahu alaihi wasallam ga appulu gafila odi salame vefe ehma kalemen emburi das me khabar abu jahula ha men ama ena abrani wallahi allah gandi buname la narji'u hatta narida badran dimanna men badran as fanuqim alayhi thalathan e badruga tinre reko nanharul juzura jamalu katila wa nut'imu at-ta'ama kaboy hada jafen hada emme majako wa nasqil khamra raboy wa ta'zif alayna al-qiyan angin kudin lawa lawakiwa emihun lawa nattuwa wa tasma'u bina al-arab armenge mi kamuge waha kamule arabin aduha fala yazaluna yahabunana abadan famdu isabum fejing abadus aharmenge waha kayunima aharmen deke birugonna warga manzare dakka avanone medu emburi nudana aguram kuranje sawbane kom boda kam kiburu rekande allah subhanahu wa taala iradu kurbi e hadisa ya ekuga emihunga waha boni mebbesmiyo kambodunu war nikamedi beka emihun lif emihunga waha makka mushrikun waha bayaka bunima den ei maabodu bay nun kama allah subhanahu wa taala eka nimmewi ei ege fawga emihun kuri huriya hangurama tegga semihun wani magonu gotega baliw allah subhanahu wa taala ge niya fulumi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi ekelek faanun hangurama tayyar wadage iruga kurbi du'a getere ekade faan vidalu fawe allahumma hadhihi quraish adda boduk raskala ko miyoti quraish wanga ge mihunne aqbalat bi khuyalaiha wa fakhriha emihun ge boda mihunna kibururinna emmen ekuas mitibi tuhadduka
وتكذب رسولك بإله عداوة تريجين إبإله رسولا دوك جنة اللهم فنصرك الذي وعدتني هدا برك رسكلاكوي إبرسكلاك مي ألايا بوديكم فاوا نصرك وعدو مي مقامك مي ألايا فدوا دباندي اللهم أحنه الغداة هدا برك رسكلاكوي ما دماغ هندون وقتكي إميه مروجندا وقتكم قالب باندي أبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كون حديث كور بيتي من كليك فانا مي de lashka debaga tereng ebbe koni wawdu odigem fay eggotaki gafilaya aneggotaki hanguramage ganiyama kommes ek kamiyabe libene nabiy sallallahu alaihi wasallam hanguramage maada nik modage makka ge bodunge tereng mi hanguramage gatulwegen dane mihun gatulwegen dane tanta ekade fana appulum faaga jessa adis kure miweni mihok mitange gatulwani ashabe kon vidale hangurama nimigen timanno beliruge ekade fana e faaga jessevi tannun ebbesta ke emme gatulwennet kuriyala Allah subhanahu wa ta'ala ngai miweni mismi miweni tanta gatuluwanak ehna mes hangurame vima assabe ekon teres kambodo huri hangurame ekon nu nikma wada gati ke ekon medutere mewati muli misra bekko badalu e bodu baraka kurimatila anjif hamehme abu jahulus dua kuri abu jahulus dua kur mandiyai aniyawarin balikurabbato අනියාවරින් බලිකුරපාතෝ අබූ ජහල් දුවා කුරීම දෙම්බානෝගේ අල්ලාහ් ඒ දුවා ඉජාබ කුරබීම කොංගොලකතෝ ඇති දානි අබූ ජහල්ගේ දුවාගේ එනබුනනි අල්ලාහ් මක්තනා ලිර්රහිමි අද්දා බඩක රස්කලාක ආහාරමෙන්ගේ තෙරෙන් රහිමුගේ කුළුන් කෙන්නේ මීහුන් අලා කුරබ්බන් දේ වආතානා බිමා ලා යුරෆ ආහාරමෙන් නුස් දන්න කන්දත්තෙන් හිවාගෙන් ඈ මීහුන් අලා කුරබ්බන් දේ فأحنه الغداة ما دماغ وقتك يكليك فان ميتانغا مروجندا وقتكم غلبان ديب فكان المستفتح اينا ايدنو عدل وري بدلو الله سبحانه وتعالى اينا دبيه كيت قران الله سبحانه وتعالى يقول ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح تبامهم ان يابرين كبام بدل هبوا عدل وري بدلكن ايدنو هندوغا فهم كشورون اي عدل وري بدلو اسيتو كليمن ايكن وتي لاگم فاي وإن تنتهوا فهو خير لكم كلمة إكم هتالي نما عداوة تريون كلمة هتالي نما فهو خير لكم إكم كلمة نهيكم بدويه وإن تعودوا كلمة إمبري ألون عداوة تريكم آسكم قوانما نعود تمن رسكلان بس عدل وري بدلن أنكا آس هنغرامك كلمة بلكرا هشيمة ولن تغني عنكم فيتكم شيئا هندوكا كلمة بابو كما كون إبس كما كلمة نفدا نودينه ولو كثرت أي كتم باب جماعتك مغاويس وأن الله مع المؤمنين مكشر من الله ودقم وني مؤمنون نايكوك سورة الأنفال الثالث حبنات الله برافني ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس تبام النواشي ميهم جدرون نيكومين ميهم فدين بوداكما كبركما ايكوغا ورئاء الناس ميستكون دكمترك ايمهونගේ බොඩාකම කිබුරේ එමෙහුන්ගේ බාරා ආරා නුෆූස් මිස්තකුන්න දෙක්කුමට්ටක අබු ජහල් එබුණෙන් ආහාරෙන් දෙකෙන් එම්මෙන් බිරුගණ්ඩාන කොට මියහුන්න තිබෑමෙහුන්ගේ බොඩාකම කිබුරේකන් දෙක්කුමට්ටක එමෙහුන්ගේ රත්තකුන් නික්මෙගෙන් මියහුන් ෆදෙන් කදෙම නොවාස් ඔය සුද්දුන අන් සබීලිල්ලාහි දී අල්ලාහ්ගේ මගුම් මිස්තකුන් එක්කිබා කුර්මට්ටක නික්මෙගෙන් ජමාඅතුක මියහුන් ෆදෙන් තිබෑමෙහුන් නොවාසේ والله بما يعملون محيط مكشر الله سبحانه وتعالى ابامهم قرا كنتك ابامهم عملتك مولك دين وديگم بي توبدي زتري اخونا من قرا ما حادثاتك بهغتون قران کے اسوري آیت قوم کیالی ما انگene me قران کا me آیت سیدھا مخاطب کو فاہری امیہنا الله سبحانه وتعالى رد දෙවම ගෙන්දෙවි සීදා හැංගුඩක මතින් එමිහුන්න ඉන්සාර දෙවම ගෙන්දෙවි කලේක පාන විදාළු වාර කේනුන් අංගවණික් කලෙමෙන් ඉරුවති තිබේරේ කලෙමෙන් රක්කාතරේ තිබේරේ කලෙම හලාක් කරබාන වාකමෙන් ගොන් එම හංගුරාම ගුරි හිසාබ අල්ගුමන්න මේ හාදිසාතක මේ ආයතෝක අන්දාසු සියාකු අල්ගුමන්න එගි ගෙන්දේ අල්ගුමන්න හංගුරාම ගවාකේ කොන්නු නිමේනේ අල්ගුමන්න ජේනි ખુલાසා කුරන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හංගුරාම කුරන් ජීවඩාගති මස්සාබේ කොන මෂවරා කුර අදිස් කුර අෂීරු අලයිය අයියුහන් නාස් ए मिस्तकुन्ने तिमन कलेगे बाना मशवरा देपास अंगुरा मैग हालत अबू कुरफान तदे वडाक वाह देखे उमर गुफान वाह देखे एके गसाबे कन वाह दकुम गेंदेवे हेनमस वाह दकुम गेंदेवी मुहाजिरी बेक
ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ en komme farak hadis korwa ashiru alayya ayyuha an-nas mistagunne timankalege bana mashwara debbash abu qurban mashwara debbe me samen hadis kuran umar fan debbe samen hadis kurawan e hinduga saad ibn ubada saad ibn muada debbe fun dannawani ei aus wangha hazrat wangha ge de sayyid hadis kurawani kalege fan timammenge basfulak intizar kurawwa kale hadis kurai ei bayatul aqaba ge devana aqaba ge bayatuga ansarun awsuwangha khazrajwangha vi ebbasubaki kadege paanu aharmengata hijure wadagen fiya madina ga aharmenga amidarin himayak kura huriha akamakun kadege paanu himayak kuran aharmenga amidarin ga aharmenga mudala aharmende huriha rakkaterikam madina ga aharmenga kadege paanu denek e awudum macche kadege paanu madina hijure wadak miharu hangurama kura mejeni madina beru ehmima ekalege faana bayatul aqaba gavi muahada ge tereka mi hadisa anu wade wallah nabiy sallallahu wafatir mane ki mi hadisa ga emihun ekalege faana nasur dinumaki muahada ge himene ekame nune ehmima muahada ge nuhimene ekame ekka emihun jessumuge kurege emihun ge bahe ekalege faana beenum fuluwan nabiy sallallahu wafafulu kuravi ebekanu wahadakkam fetteima ehinduga hadis korwani e mashwara ekalege faana debwima hadis koravi siru wa abshiru tiba me hangura me kurimati lashe ufawarikam khabar libiganna she fa inna allah ta'ala wa'adani ihda at-ta'ifatayn al-'ir aw an-nafir hama kasar allah subhanahu wa ta'ala timan kalege faana waudu odigem fewani min kommes ekkame debwane eggodegi hangura me ga gadave ghanima timam mena libigan diume aneggodegi anguramaage qafila e mudati man kalege faana man allah minbar koddef komekas dobedi sitiri akhunna akhtun angurama feshigen gos allah subhanahu wa ta'ala e kalege faana anguramaage nasur debba anguramaage asirun gotuga haddi etem meun hajjarwe anguramaage bodun iterega nikoen abu jahulu gatuluwe anguramaage enekum boda kiburwari emme nikametiwe gos mi musibatuge asaru badur anguramaage gatuli mihunge musibatuge asaru nufora ebbes ge makka gane muli makka wati andiref hedunu moyahif enema sallallahu subhanahu wa ta'ala ekalaage niyafulwani eduhoga tanfiz korwa e nasru debwaf lobadi seteri akunna mi hagurame ki kuring iswe bayan de fadain rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme bodan allah subhanahu wa taala iltija kurwa dua kurbi hagurame mi hagurame begin gossawani islam den onnanita islam den wujudum fuhenit embege nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalefa kurbi dua ge tirega hadis kur allahumma anjiz lima wa attani bailahu hadda bodukra skalaw ke baraskala me alaya devvi waudu fuddawa andeve allahumma ati ma wa'adtani bailahu ve odigem fawa nasruge waudu mi ala me maqamuga fuddawa andeve allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tu'badu fil ard adda bodkara skala ko mitaga mitiba islamuge jamaa medu halaku ejjenama demmi afahu eba ilaha demmi bimmati alukan nukurwen eba ilaha alukon ko anabek mitaga nutibenede nabiya sallallahu alaihi wasallam ekelek wa nesta wadagen tibbe e jamaen edu ekkon etuga fanawegen dienama islam ferege islam ge nur ekkon nivigen daane ekelek faanu duaga e maqam takurar ko faaho kurvi e hanguramaage muhimmo ko ekelek faanu bayan ko dewmatak ekelek faanu arhuga tibbe mashwara ga ahulori vidalwoni saad bin muaz idal wallahi لكأنك تريدنا يا رسول الله الله رسولك كليك فان تممك مشورة بينهم وكهله حديث كريم أجل آيك قال فقد آمنا بك بدالوني أهرم بتي بك كليك فان إيمان بجنة وصدقناك كليك فان جنست بهرياتك تدكو جنة وشهدنا أنما جئت به هو الحق وأهرم بتي بهيك بجنة كليك فان إكن كما وداعن هريها كن حق تدكم وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثقنا أدي إيك متشن أهرمن غوريا عهد كشور متبي هفاجنة
على السمع والطاعة أدوها كيبن قتمك متش يا رسول الله لما يا رسول فمض يا رسول الله لما أردت كليك فان بينم فلوا دمالك بينم فلوا مككم أهر من ناجين كليك فان وداعن نواشة فنحن معك أهر متبي كليك فان أيكوجي فوالذي بعثك بالحق حق ديناجين كليك فان فون بكلامك غندي بدارومه لو استعلت بنا هذا البحر فقلته أهر من جواجن كليك فان ميو كندن إري وداعتس لخذناه معك كندك كليك فان فهبلون تمام بيكلون إري هشيمه ما تخلف منا رجل أهر من تريهم إكوكس إكمب كليك فان ورد ودن ونور دينته وما نكره أن تلقى بنا عدونا أهر متبي مادما أهر من دشمننا هنقرأ ماك مادانا بدلوا نوري في نونه وإنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء أهر منك هنقرأ ماك مادانوغا كرمت لمغا كتري وارغد بكم كليك فان تكودا غنوانه لعل الله يريك منا ما تقر به عينك الله إراد كربي مادما أهر من فراتون كليك فان لوفلن وفاوركن جنستي فدا هبورغد منظرك هنقرأ ماك مادانوغا فينيغن دانه فسر بنا على بركة الله في الله بركاته أقول من جواك هنقرأ ماك مادانا كرمت لواس තින්සතේක තේර බේකලුන් එංහස් මිහුන කුර්මත්ලා නිකු දෙක බේකලුන් වතු අත්‍යාරෙන්න එම්මෙ දෙයස්සති අගුරාම අත්‍යාරිප්පාගෙන නුතිබි එකම කොස් හිබ්බරා ෆෝරියා ජෝෂුග අල්ලාහ්ගේ නියාෆුල රුය අගුරාම කුර්මත්ලා නිම්මේ අල්ගොන් මෙන් මිහා හිසාවු මි ආදිසා මින් ඉම්මාලනි ඉබරතු ගෙතබ්බාර ෆිලාවලතක මීගේ ෆහතුග හුරිකන් කබූල් කුරා හාලු එම් මකාමක ඉන්ෂාඅල්ලාහ් යවා දෙක්කුන් ෆුර්සත් ලිබේන කොම්මියදුග هذا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.